ар кандай окуялар болот экен. Бирок биздин партиянын ою түз, биздин партиянын ою ак. Анткени биз эл үчүн, мамлекет үчүн биз аттанып атабыз. Анткени биздин жөнөкөй жараныбыздын жашоо турмушун көтөрөлүп деп аттанып атабыз. Биз курбада жана кооз сөз сүйлөп эле жөн эле чыгып жумуштарды аткарып келе атабыз. Урматтуу айдыгандар, кооз сөз жана куру сөз курсакты тойгузбайт экен. Кооз сөз жана куру сөз биздин балдарыбыздын билимин жогору кылбайт экен. Кооз сөз жана куру сөз биздин ден соолугун бекем кылбайт экен. Ошондуктан биз Өнүгүү партиясы 2012-жылы түзүлүп, жөнөкөй жарандардын жөнү жашоо турмушун оңдойлук деп аттандык. Сиздер менен чогуу биз көп жеңишке жетебиз. Урматтуу калай калк, эгемендүүлүккө ээ болгонуна биз 24 жыл кече жакында майрамын өткөздүк. Бирок 24 жылдын ичинде көп нерсени биз көрдүк. 2 революцияны көрдүк, 2 президенттин кеткенин көрдүк, 8 жолу конституция алмашты, 26 премьер-министр алмашты. Бийликтеги болгон адамдардын бүт нерсени алмашып, бирок биздин жашоо турмушу алмаштыбы? Алмашкан жок. 24 жылдын ичинде 1 миллион мигрантты таптык. 24 жылдын ичинде колхоз совхоздорду жоготтук. 24 жылдын ичинде завод фабрикаларды жок кылдык. 24 жылдын ичинде, урматтуу агайдыгандар, 1991-жылы биздин айлоо аянтыбыз 1 миллион 900 миң гектар жер болсо, бүгүнкү күндө 1 миллион 200 миң гектар калды. Анын ичинен 300 миң жер иштелбей жатат. 24 жыл ичинде 700 миң гектарды жоготтук. Дагы 24 жыл өтсүн, дагы 700 миң жер жоготобуз. Дагы 24 жыл өтсүн, ошентип 500 миң жер жоготуп, эмне менен иштейбиз? Кайсы жерде жашап калабыз? Урматтуу агайдыгандар, ошон үчүн биз ушунун баарын эске билип, биз айттык, биздин идеология бул жердин касиети, суунун баркы жана элдин эрки. Бизде бүгүн эмне калды бизде? Мына балдар бакчанын баарын приватизация кылдык, бүт мекемелерди приватизация кылдык, эч нерсебиз калбай калды. Болгон эле жер менен суу калды. Ошо жерди сактайлык, жерди парктайлык, суу менен биз элибизди камсыз кылайлык. Мына ошондо биз күчтүү болобуз. Ошондо биздин өлкөбүз бекем болот. Ошондо биздин чек-арабыз бекем болот. Ошондо биздин элибиздин эрки чыгат. Ошондо биздин элибиздин ынтымак келет. Ошондо гана биздин өлкөбүз күчтүү болот, урматтуу агайдыгандар. Ошон үчүн биз Өнүгүү прогресс партиясы биз жерди бактап чыктык. 3 жылдын ичинде 15 МТС'терди биз жараттык. 15 МТС'ти жараттык, 109 миллион сом 40 миң дыйканын акчасын үнөмдөп бердик. Эгер эсептесек, 190 миң гектар жердин үстүндө ар кандай кызматтарды көрсөттүк. 190 миң гектар жер бул бир областтын жери экен. Мына иштесе болот экен го, кызмат кылса болот экен го. Жөн эле отуруп эле бири-бирибизди сындап жүрө беребизби? Жөн эле бири-бирибизди ушакташып эле жүрө беребизби? Вакыт келди, жумуш кылганга вакыт келди, элди көтөргөнгө вакыт келди. Биздин жаш жигиттерибизди, кыздарыбыздын билимин, ден соолугун көтөргөнгө вакыт келди. Ошондон биз ошонун баарын билип, ден соолугун карап келе атабыз. 35 миң адамдын биз жүрөк кандан орун алдын алуу иштер жүргүздүк. 11 жаш балдарга биз операция жасатып, өмүр узаттык аларга. Бердик өмүрдү ата-энесинин жанында болсун, ата-энеси бактылуу болсун, өзүнүн баласын көрсүн деп, мына ушундай жумуштарды аткардык. 26 ооруканага биз ар кандай заманбап
ремонттарды жүргүздүк, оборудование алып келдик, 26 палатаны оңдоп биз 137 койканы жасаттык. 137 койкада 12.000 адамыбыз биздин жараныбыз жатып жакшы шартта. Ошол жерден жакшыга дарыланып ден соолуктуу болду. Анткени биздин больницаларды карасак, начар шарттарда 20% ден соолук төмөндөйт, начар шартта жатса. Ошон үчүн биз аны баарын түшүнүп, биз жаңы шартка алып келебиз бүт органдарды. 12.000 жаштарга биз курстарды өткөздүк. Жаш кыздарга биз тил үйрөттүк, англис тилин жана орус тилин. Эгерде чет мамлекетке окуган барам десең, сен ошол жерден тил үйрөнүп, башка мамлекетке барып, сен билим алып Кыргызстан кайра келип сен бизге керексиң деп. 5.000 жаштарга биз жаңы курстарды өткөздүк, бухгалтердик, компьютер жана башка курстарды өткөздүк. Эмне үчүн? Биз ага жол көрсөттүк. Сен келечекте инженерсиң, сен келечекте бухгалтерсиң, сен келечекте бир жакшынакай адистсиң деп биз аларга жол көрсөттүк, урматтуу агайын-туугандар. Мына ошон үчүн биз кур сөздөн, кооз сөздөн качып, биз жөн жумуштарды аткарып келатабыз. Урматтуу агайын-туугандар, биз мына жарык шаар долбоорун киргиздик. Жарык шаар долбоорун киргизип, Бишкек шаарында эмнени байкадык? Жарык менен биз королорду жарыктандырып, мына ошол жерде 12 жыл жашап кошуналар бири-бирин тааныбай жүрүштү. 12 жыл жашап ошол жерге коросуна чыгып, бири-бирин таанып, коросун кандай экенин көрүп, коросун тазалап башташты. Ошол жерден таштанган калп кеткен бүт королун тазалап, арыктарын чөпкө басып кеткен, арыктарын тазалап башташты. Мына ошол жерден ынтымакка келишти. Ынтымакка келип, бири-бирин сыйлап, урматтап, королорун тазалап, жаш балдарга аянтчаларды түзүп берип, мына ошол жерден биз түшүндүк. Мен кыргызстандыкмын, жарыкта жашагым келет, мен караңгыда жашагым келбейт деп, ошол жерден биз жарык саясат келиш керек. Жарык саясат келиш керек, кайерде болбосун, кайсы тармак болбосун, кайсы багыт болбосун, ошол жерде жарык саясат келиш керек. Ачык, айкын, таза саясат келиш керек. Биздин жараныбыз мамлекеттин кызматын көрөм десе, жарык маанайда келип, жарык маанайда кетиш керек. Мамлекетте иштеп аткан кызматкер жарык маанайда тосуп, жарык маанайда узатыш керек биздин жарандарыбызды. Урматтуу агайын-туугандар, ошондуктан биз кур сөзмө эмес, кооз сөзмө эмес, жөнөкөй жумуштарды аткарып келдик 3 жылдын ичинде. Буну аткарган жумушту бир дагы тыйын бюджеттен алган жокпуз. Бир дагы тыйын биз мамлекеттин казынасынан алган жокпуз. Өзүбүз мына ошол жигиттер менен чогуу биргелешип, чогуу ушул кызматтарды аткардык. Бирок урматтуу агайын-туугандар, бир адам, бир партия бул Кыргызстан боюнча иштерди жеткизе албайт экен. Ошон үчүн биз парламенттик шайлоого аттанып атабыз. Ошондуктан парламент шайлоого барып, өкмөттү түзгөндөн кийин биз мына аткарган жумуштарды биз ушул улантыш керекпиз. Мамлекеттин деңгээлинде 60 ири МТСтерди куруш керекпиз. Ошо 60 ири МТСтин жанында ветеринария болуш керек. Ошо 60 МТСтин жанында ветаптекалар болуш керек. Сапаттуу үрөөн сатылыш керек. Ошо МТСтин жанында билим берүү борбору ачылыш керек. Ошол жерден биздин дыйканыбыз жаңы ыкмаларды, жаңы технологияларды үйрөнүп, ошол жерден 30 центнерге түшүндүргөнү макул болбой, 50, 60, 70 центнерге түшүндүргөнү умтулуш керекпиз. Жаңы ыкмалар аркылуу мына биз 30 суу сактагыч курабыз деп атабыз. Эмне үчүн? Бизде 44 миллиард куб суу Аркас дарыяларынан суу алып түшөт экен. Бирок болгону биз 14 миллиард куб эле сактап атабыз. Калганы 30 миллиард куб башка мамлекетке кетип атат. Ошо 30 миллиард кубту сактап, биздин жерге алып барыш керекпиз. Биздин суубуз, биздин жерибизге кызмат кылыш керек, урматтуу агайын-туугандар. Мына ошону биз мына ошондо гана биздин жерибиз көтөрүлөт. Суу менен камсыз кылсак, ошондо жер көтөрүлсө, суу менен камсыз кылсак, өндүрүштөрдү курабыз. 61 мекеме ишканаларды курабыз. Анын ичинен
mekeme Ayçaba bagытындагы кайра иштечү ишкана курабыз. Анткени биз түшүндүк. Биз эгерде жерден чийки затты алып чыгып, ал жерден товар катары кылбасак, биз эч качан мамлекетке доллар алып келе албайт экенбиз. Биз ушинтип жүрө беребиз. Биздин баягы мигранттарыбыз акчаны алып келгенден кийин биз кайра эле импорттан келген товарды акчаны төлөп, кайра эле биздин акчабыз кетип атат. Ошон үчүн биз жерден чыккан чийки затты аны товар катары айландырып, кайра биз сатып, доллар алып келип, ошондо биздин мамлекетибиз бай болот. Мына урматтуу агайын-туугандар, биздин дагы программабыз бул коопсуздук шаар. Биз мына жарык долбоорун ишке ашырганда биз түшүндүк. Биздин шаарда жашап аткан жарандарыбыз коопсуздукка муктаж. Анткени үйгө баратканда коркуп атышат. Биздин балабыз эмне болот экен караңгыда? Биздин балабыз чалынып түшүп бир травма албаса экен деп, биздин балабыз бир турамер жолго түшүп калбаса экен, же бир наркомандарга түшүп калбаса экен деп биз түшүндүк. Биз мына жарык шаар долбоорун ишке ашырып, 100.000 адамды биз жарык менен камсыз кылдык. Биздин планыбыз Бишкек шаарда миллион жаранды биз жарык менен камсыз кылып, биз аларга коопсуздукту орнотобуз. Sözü Mayra Kerim kızları, onu yazgıcıma karman, kızgan beni birok bildirecek, Önügür Partiyası'nı kızganıp жүрüp, şayrağalı genizlerdi bir kol çarpamızdan Önügür Partiyası için kızganlık olsun. Good.
Partiyasının emgek singirgen artisti Алтынай Нарбаева. Жана береке бийчилер да чаңдаган. Çılarım akbarım Sen bir pazara başlarım Tarihimde cümleken adım Aydan çaldı vermen yok asmarım Araya döndü dolu Hayra baştan gönüllerimin Hayranlaştı öpünce ayrılmazdan gittikçe Karındaşım, karılayım bana bir çok Yolcular toyladı sürüme Bir sabahta oynamadan dünya Gözümlerin ayıkçılar sezilir Ay özümün bendeki mança sürünür Hayran ömrüm Hayra baştan gönüllerimin Hayranlaştı bakınca ayrılmazdan gittikçe Karındaşım, karılayım bana bir çok Beni Allah'ımda kalçadım Altından sana da küçük çarçadım Çarştı uzak getirmektedir çok Heyecan şu elçi şaşılınma yarçadım Hala gönlümde dolu Hayra baştan gönüllerimin Ağlamını dinleyen ayrılan çasıyım Ağızlarım aylanayım bana bir çok Hala gönlümde dolu Hayra baştan gönüllerimin Hayranlaştı bakınca ayrılmazdan gittikçe Karındaşım, karılayım bana bir çok Ağızlarım aylanayım bana bir çok Askat Musabekov. Jana şoda ele Mindial Biychiler ansambli. Qo'shimlar bo'lsin. Çok rahmat. Kurban biçimizler bilen Urmatlı Bişkek şahrının turgundары жана меймандары бүгүнкү күнү бүгүнкү кечте сиздер менен көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бар болуңуздар. Кыргызстаныбызда дайым жакшылыктар көп болсун, тынччылык болсун. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, узак өмүр каалайм. Ушул 4-октябрь күнү баарыңыздар келип, Өнүгүү партиясынын колдоого мен дагы үмүт этем. Кыргызстаныбызда дайым өнүгүүсү болсун, биз бирге өнүгөбүз. Сиздердин урматыңыздар үчүн анда Сардарбек Жумалиевдин Үзүлбөгөн үмүттөр деген чыгармасын аркар берели. Мен кыял бечилер тобунун коштоосунда болсун. Жарышкандай бүлүктөр, жаштар жүрүп билип көрүп, күндөй калган адамды Үзүлбөгөн үмүттөр Асқат Мусабеков.
basam bile uzandı Çılgın çoğalar gündür uzanır Yüzüm gülgünde yürüp atıllar Ezgi zakımlar Canım yerlere koydu kendine Elçi canımda Koyun canatlı Gündele sanatlı Kalbi uğruna Koşulanatlı Beni gönlü Silvanatlı Sana gönlü Günde muhtavay Yıldız gönlü Kızarır, mutlar kuşanır Birine basmasan, biri uzanır Gülgün çoğalır, gündür uzanır Gülgünde bir kapıdan Ezgi sakında Çarkın geleye koydu kendine Elçi canımda Sana gönlüm gündür uzanay Yıldız gülündü Canım dilere koydu kendine Elçi canımda Çok rahmat, var olunlar. Eski dost esden ketpek, жаңы дос барыкка жетпек, эр жигит бет алгандан эч качан артка кетпек. Eski dost чыгармасы менен сиздер үчүн Роза Шакированы чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Sağlıklı olan canını
Yaşınday soğun çağırmana başlap turgan bereke bir ansamblen alып bir bolşalar bolsun. Burama jayıp jurt kılgan manas, kulağı tap kuş kılgan manas. Babamdan muras beyişti jerim, Kırgızstan ıyık mekenim benim. Yaşınday soğun ırsırtlarından keyin Kırgızstanda döngür ötken non-stop gruppasını tozuğunuzlar. Bishkek bağlandı. Yaşım bana. Assalamualaikum. Davul jolib qurmanda o'zingizlarga hurmatli o'quvchilar. Hurmatli qalayqal. Salamatsizlarmi? Boshqa biz sizlarga go'shlardan qonishamiz. Albatta biz ishimiz qilamiz. Bölümün özlerine. Gelin. Bu çıkarmaz sizler için. Bir bolşam kovalım. Varız. Yüreğimizge ak suyu dilek Gözlerim vermek kömürüm bekler Sorana gündü ne kutubu geldi Bakıdım benim, başım benim Sesimde kozor sözlerim senin Ah bakıyorum ah beni kalır Acısı adam dileğim benim Anlatırsın konumda sözüm Oyunlar senin oyunda koşun Durgunum cenap dolu ve saygı Vakit delirin elleri ağrı Gerek dünyayken boğuldu Baktım o ömür sürüyorum bilgi Tadırımdan taşıdım orta Ama başkası
Açılan baktı o günü tatlıdan beni bağda suyun canavarını taşıran gün ondan düğün özüme uçuyor. Uçanın gerçi, kulağın gerçi, asırın benim, asırın ağaçı. Ötüsünün çöpüsün kalır, canına borcum olmalı. Anından ufukun sızın, oyunlar senin önünde koşun. Burada olacağına bulbul ve sayran, vakit dinlerim eder ayran. Gelip bir vakit olmalı, baktım ömür sürür bir gün. Ben bana taşıdım ağla, amaçka suyumda ayrılmadım senden. Hey, hey, hey. Adımıza şartında жазмыш бар, шағында жаштық бар. Шартылдап келіште, қашыңызларға шайырлар, тапқыштар. Тамашоу лигасының 6-й сезонының чемпиондары No Name командасын тосалыңыздар. Ассалаумалейкум. Құтпанды күніңіздер менен ардақты аталар, ағылешек апалар, ағалар, жеңелер, жесселер, енелер, қарындаштар, дегелер, жалпы қадырман, қадырлы қонақтар. Мына бүгін біз сіздер менен Өнүгүү прогресс саясий партиясынан ұйыштырылған Өнүксүн өлкөм аттуу чоң программадағы концертте жүз көрүшүп отырабыз. Учурдан пайдаланып барыңыздарга. Арманыңыздарды бекшебез. Жақшыдан саламдашпайсың бе? Не бар жоқ, мен сөздерім айтып салдым жүрмін. Билерге ойлап тап саламдашам болайын батыр. Қандайсыңар? Қанша сомдан беріп отаткен деп келгендер? Біздің партия бермей, біздің партия жұмыс менен көрсетті. Извини, дорогой. Добрый вечер, уважаемые мужчины и не мужчины. Как ваше настроение? Сегодня специально для вас конкретный концерт. Холчалар! Достар, біздің ең алғашқы тамашамада осыны шайлау жақырына отат білесіздер, әрбір партияның агитаторлары жер-жерлерде іштеп жүреді. Ошол әрбір партиялардың агитаторларының жол ұшын біз сіздерге көрсетіп берелі. Бізді шайлап болу бәке. Бізді шайлап болу. Бізді шайлап болу. Бізді шайлап болу бәке. Бізді шайлап болу. Бізді шайлап болу. Қайсы партия? Өнүгүү. Сенче. Прогресс. Твои. Болсын, біз сіздерге қадимкелі кешінекей жаш балдардың майымбен сіздерге көрсетіп берелі. Садиктегі балабақшада болған оқиға. Дос! Мага апам жаңы ботинка алып берді. Анда мага менин апам жаңы КамАЗ алып берди. Мага апам велосипед алып берді. Анда мага менин апам жаңы ата алып берди. Қой кішкентай қара келді.
Ова сен аны қақтан танисың? Ал былтыр мен атам болғанды. Мейманды достар, біз сіздерге төрөйін деп қалған келіндерден маегін көрсетіп берелі, роддомдың алдында болған оқия. Бұрсаңар жава шығып кеткен бала. Ова, жақындап қалдық. Не күтіп атасыңар? Білбейм, ешімде жатып алып еле тепкілейді, ұрғылайды. Еркек бала болады оқшайды. Болғанда дағы боксер болады оқшайды дейді. Сілерше? Ай, біз 9 ай болдық. Же теппей, же ұрбай. Анан? Бергенің еле жеп қойып жатам. Анан? Келешекте депутат болады қой. Эми біз сіздерге қадим келе асманда ұшқан самолеттерді көрсетеміз. Германияның самолеттері асманда қандай ұшады? Кетіп. Ошол самолеттер қошына өлкө Өзбекстанда қандай? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Чай қойшамыз, кеттік береміз. Достар, көріп отырсыздар, мына ыршылар сахналарда жатқанда артында бишілер билеп тұрады. Ошол бишілер сахнаның үстінде бір-бірімен маек қылады, аны сіздер байқай аласыздар. Біз сіздерге 2 биші қыздың маегін көрсетіп береді. Айгүл, мен деген елдің астына шығып алып, жүрегім сығылып, көкірегім қысылып жаман қиналғанда мен. Көкірегім қысылып қиналып отқан болсаң, шоңырағына тақпайсың бұл дос. Достар, жазда Наурыз байрамында әрбір үйде сүмелек қылабыз. Ошол сүмелекті сөйлешкен қыз жігіт ниет қылып аралаштырып жатқан өшір. Жанымға жаным, сүйанға сүйан. Өшір елес сүмелектерді жоғарғы кеңесінің депутаттары аралаштырса қандай болып келесіңіздер? Залқар жазушы Шыңғыс Айтматовтың шығармаларынан үзінді Жеренеменен толғанайдың маегі. Саламатсың Жерене, саламатшы толғанай. Жерене, мен келдім. Неге келдім? Жерене менің деген көйгөйлерді толтырады, ұғып қойшы бүгін. Ертең келші толғанай. Айым не үшін Жерене? Бүгін әлі ұқсам болмай бұл. Бүгін жезден үйде кәй, ертең келші. Жолда баратсақ, бір инсан өзін жоғалтып, өзінен кетіп қалған мұсаға біз әлбетте бірінші жардам жасалма демалдыру боламыз. Сіздер үшін искусственный дыхание кеттік анаксы. Адам жайлы баштадық. Не болды? Басым ол жақта тұрмай, айтып қоймайсың. Соны көмеді, сүйде! Рахмат, достар. Ойынға әрден демекшіміз. 4 октябрь Өнігөт прогресс саяси партиясын шайлаңыздар. Бұйырса Қырғызстан Өнігөт, өлкөбүз Өнігөт. Чоң рахмат. Спасибо. Қолжаулар болсын, КВН команда 6-шы сезонда чемпиондары сіздер үшін Ноунейм командасы бол қолжаулар. Көңілдеп тұрған кезде келет менің ырдарым, ерігенде түшөт еске менің жаштық жылдарым. Эргүү, бұл эргүү, жырғалым да ырларым. Сіздер үшін эргүү чыгармасы менен Жанетта Бакуровна тосып алабыз. Қолжаулар болсын. Қолжаулар тосып алабыз. Сіздер үшін Жанетта Бакурова. Can
suyudun benim. Canı gülgen dostlarımdı sakladım. Camanında kıymanımdı sakladım. Caş ocağı bağladım ben arkadaşlar. Canı büyük cakşılardı canlarım. Canı büyük cakşılardı canlarım. Canında büyüdüm yürüp yendim. Çakılan gündü sürüp geldim. Ildımak olsun elimdedir. Kırımda galip değilim değilim. Durmuşta kandayım. Duracak kandayım. Duancı ıyığım. Duralıp kalmayım. Baktığımın baktığımın sana. Bağındırken dul baktımdı başlara. Carıtmadım aydalardı koluma. Esimden al sıranı başlama. Esimden al sıranı başlama. Canında büyüdüm yürümedim. Canından gündü sürebilirim. Ildımak olsun elimdedir. Kırımda galip değilim değilim. Durmuşta kandayım. Duracak kandayım. Duancı ıyığım. Duralıp kalmayım. Çıraklar canım. Cımbızlı damlayım. Kırlarım kanatım. Ucundan kalmayım. Canından büyüdüm yürüp yendim. Canından gündü sürüp geldim. Ildımak olsun elimdedir. Kırımda galip değilim değilim. Durmuşta kandayım. Duracak kandayım. Duancı ıyığım. Duralıp kalmayım. Çıraklar canım. Cımbızlı damlayım. Kırlarım kanatım. Ucundan kalmayım. Çıraklar, kurbanlık içizlerine baktığı bir geçtiğim. Kendisi için Kırgızistan ve çırakların koyun. Barış yolundayız. Öldürdü onlarınız var. Birlikte çoğundan bağırıyoruz. Kırgızistan içinden sürücü. Kırgızistan. Gürcü
singirgen artisti. Jana Kırgız'dan Gımçövel kızları şatlık bir ansambli. Kol çavalar. Ötken gündür ertenkiге okşabay, ömür daire ağıp jana toktobay. Ötmüş uşul biz baratsak bolğonu, ödügüydü öksük bizde koştabay. Kırgız Respublikasının emgek singirgen artisti Aktan İsabayev eneme tosalınızlar.
altından Coşuyor yüzüne ay asılırken Coştuğunu geldim ay asılırken Cebirde kaşlarından Cesillap çaşlarından Cebire baskanlığından ay Çürükten çıkan Çürükten çıkan Derdin bir sana geldi Ömrüm cinnap sana denildim Gönlüme çekildim Taştım girmazdım büründüm izle Tatmadım seni elimden Coştuk değil bir gece Ay asılırken Coştuğum sögüm böyle Ay asılırken Cebede kaşlarından Cesillap çaşlarından Cebere baskandığından ay Çürükten çıkan Çürükten çıkan Döndüm bir yoksa ne geldi Karasam bak yüzüne canı Karanlık gözüm çaparı Hadi yaş boğulun kayıp gel ama Kaşında duramadan Öldüğüm bir gece Ay asılırken Ömrüm sögüm dere Ay asılırken Cebede kaşlarından Cesillap çaşlarından Cebine baskanlığından ay Çürükten çıkan Çürükten çıkan Derdin bir sana geldi Çürükten çıkan Çürükten çıkan Derdin bir sana geldi Yürüktön çıkmamakta karmasını sizler üçün Ağıptan İsabayev oldu. Men bulutmun, doğranay çurkagan, men ulukmun, manasadan kuragan, men yıldızmın, özür duvar asmanda, men kırgızmın, baban üçün ulagan sizler üçün Kırgızstan, Demir Nazarov. Fotoğraflarına girince. çevirdi Sıkı kırmızın bir bitti
Ellerini bitirdim sen. Sevgilim.